mbere mu okutongoza enteekateeka egi Lilian Riteraho akwatanise n'abebembezi ba district ya Kagadi muri Kagadi District Main Hall bekirizana n'ekitongore ekya Legal Aid Project okukwatanisa okumara akaire. People, you should clap for them. Wow, ladies and gentlemen, we need to give a hand of applause to the RDC. Thank you, we appreciate. Ogu yashoborera ngu enteekateeka egi neija kuyambaho omu kutendeeza emishango erikutuura omu kooti hamwe n'omupoliisi atyo nikwo kwehanangiriza abarikuza kugita omu nkora kurebeka ngu tubayeta mu bintu by'obushomankuzi. Oshanga ofisi yange ine abantu 200 bona biine ebizibu by'amaka by'okurwana by'okwitana okuhamba n'ebindi hati obu nibwo bwire obumwiziramu kandi oburungi obu turikuteekateeka nimuza kutuyamba kandi nitubakira munonga na offices ezindi nangwati yange nyonka polisi mureke tukwatanise nabo aba prisons n'abandi judiciary abo kuba nibija kutuyamba kureba ngo ebizibu by'abantu bine ebiri omu maka gabo byakendera. Bikiri aho Sylvia Namubiru Mukasa urumukuru w'ekitongore ekya Legal Aid Service Provider Network yashoborera okwenteekateeka egi erikuza kuheza emyaka 5 kandi ikatandika omu mwaka gw'2022 kandi neija kuhwa omu mwaka gw'2027. Program gye tuyita okunyweza okulwanyisa obuzibu bw'emisango mu Uganda n'okugezaako okulaba nga tulongoosaamu mu ngeri emisango gye girondolwamu n'abazibu b'emisango. Programu eno egenda kulaba nti mu kooti emisango gino gikolebwako mangu nnyo abantu bagende bakole ebibonerezo byabwe. Ogu yashoborera ngu enteekateeka egi obwahati eri omu disitulikiti ezirikwingana 8 omu ihanga lyona kandi omuri ezi harimu district 8 omu kyanga ekya Bunyoro ezirimu ya Kiryandongo, Masindi, Buriisa, Hoima, Kikuube, Kagadi, Kibale hamwe na district ya Kakumiro. Violent extremism. We are looking at the integration of ex-prisoners that are in that category and illicit money flow and money laundering. So the difference with this program is that we have many issues in the community related to crime. Senior District Probation Officer wa district ya Kagadi Stephen Banakora yashoborera okwehurira egi erikuza kuyambaho munonga arikugira ngu omukwezi kumwe konka natunga emishango erikurenga omuri 10 erimu emihondano y'omu maka erikuriga akukozesa ebitokoza bwonko birimu enjayi hamwe n'ebindi ebirikweshanisa n'ebyo. Especially every week we receive like 5 to 12 clients who come for help. So you find when you tabulate that in a year, you find you are in 300 plus. Those people who come in, especially the children in conflict is below, the adults who have violence over each other. Banyuma y'okutongozaho enteekateeka egi abantu abarikuza kugita omu nkora batunga amagari hamwe n'obujaketi obu barikuza kujwara oburikuza kubayambaho okugyendesa ehurira egi omu magomborera 35 hamwe na town kansina. Makuru aga gashakwa Andrew Musinguzi wa Sky TV ag'Enshonga muri Kagadi.